Hey guys, so welcome back to my channel and I hope you remember her, my sister from Kaziranga. Chiklo John Pansinan ke do Ladakh ni hem vacation e sekpo. La ke ni pipen aki bi hedi asupia kleng banglo. Paju ipon nipu difu penang bang long lili matidi la vacation hot pusi paju ipon po pela. Paju ipon tek difu ke Taralangso velo lagi ki spot ke lan chalo paju ipon po. But before that aning charong taho momo ta ke cho tung arjiding ulo taho momo pa cho dami pu biar lalong. So let's go. Hello chicken chow pen momo ke chopo nitum na. Now will you please elaborate how is the taste of the momo? The momo taste is very tasty. Huh? Yeah, chumi piglo. Ito marong long kelaan tasty momo ke long le. Okay. Momo ke long sita laan tasty ke long le. Okay. Naning samlo bo choge. Oh, ini sam piglo. Okay. Non ke Taralangso ke le thupo. Mane Taralangso long sudole he agir long dam sina ar lo dam puno na bangke. Like entrance lo dak pen lut po samya ke joy ke lut long le jo ticket pen dam toy lo. Ampar lut po. So finally we are here at Taralangso la I love you gali hai I love Taralangso po dim nang let lo. So sopan photo tuli la pak ni ba. A view bang gelang mi lo pu dam chatha te dam chatha. Oh dam chatha ko. Oh non sap so. Oh non bai lang mi sen lo non bang ke. Jo la ana lota sarong ke ong ke ka sofa lok lo jo. To war nyali tumda chini ta haipo ada ke sub center lo. La ke ingti hem lo. La pena bai crew hem lo. Labang hansi hem lo engke la so feel ke non ke bab do pi bon semenali tum chini po daken ig turiba la pen ke nete suniti chohan live performance nang ki piadim lo dak bangke la pen ke ni ong sokti ka purta wang lang bo dak lo mo festival la pornang li lote ing thai dang li poke Taralangso ko park dang ki jui ong arlota entry fee ening po bang ke chini na datlo kada ke aki joy pen lok se ke wang ma ni bong da ni pen ajon ding muna ya jo ni jon ni tiong lo pet bang ke no ye nang ha sti nang hang po na ni nang bong lo 14 lak ong dolong ta d for dolong Kita dami pig. dami pik he ke dami lo lang da ik chai ya ene konda part 2 kila dak lo Salam lo. nang shooting Cing sial. oh ini se difu ke do la putu ke jo la so ahem ke ne ke pinisi second time bela hala solom jui po helipad na thingpi bang nang jui o he sami la kajerong hangpi pu guest house long bang ke nang jui o ela Kajero Hangpi guest house. Lami pig di nang jujit tam anang jui tamela da. Ki bon po tang ho nang ki hang lok lo. Ki non ba dam po. Kang ting lo. E me hang charge love lo. Hanging bridge. Jeng dam bang ga venta. Lao. Gorom din tamen dito ng parcel pani to pini pulang oi tam din ko to mic lo ho ning jin na pini pina khai ko sa ching thorning mala hay puthak nang di pini pina ning jin kang tung do pulote nang ni arlo pini pina share do pulote puik tha to puno mona upcoming CME manta hay mati nan pen Charlie no lesi Dakta. Yo mic ta nang pinak lo ti ning jin sa ko Jaling chipo. to mic hai invisible mic sami dak dolo ninje no Adol so mai pukalang di. kedam bonon bang ga ajolo de la son lo lir lor jale so how was the experience It was too nice. nice ka son la lang mi uluma Oh, lang mi piglo. Lang mi pig. okay tell your friends to come over here okay Oh yeah. by clock tower lo ana tinda chini la leke so I don't have to show you I think I guessed are this
select. I hope you enjoyed roaming with me, showing you the beauties of Taralangso. Yeah. Yes. I enjoy Okay. very much. Comment down below kupipi ko sa vlog si kilangkang tung mamate what kind of videos you want me to do. Comment down below. Tapu ye battery da kavelo hemta le yang ko mo ituda nam pujalo video bangke ington pola daksi. So thank you so much for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy it. So see you in the next video. Video bang ington poko ington pok. Comment down below kupipi ko son na video si comment down below kupipi. Okay. Thank you so much for watching. See you in the next video. Okay, see you in the next video.